Assalamu alaikum туғандар. Мынандай идемиссу деген майлар келди. Бұл негізі көптен бері барбай, жаңы май емес. Бирок фирмада жоқ болчу, 3-4 айдан бері доставка болбой аткан, эми келип калды. 3 коробка алдырдык, 5.30, 2 коробка 5.40 коробка алып. Андан сырткары Petronas 10-40 5 литр ой. Бұл болса ATF Multi универсал автомат коробка майлар машиналарга. Бұлардың бағасы литрі 500 сомнан 4 литрің 2000 сом. Бұны қолса 3200 сом. 5 литр бұл жерде. 5 литр ой 3200 сом. Petronas 10-40. Коробкаларды açıp bir sıradan көрсөтүп коюн канистраларын. Бұл деген мынандай май, көрүнүшү ушундай. Бұл ATF Multi автомат коробка машиналарга, доливкаларга аябай жакшы болот, арзаныраак. Доливка издегендер уштан куйсаңыз да жакшы болот. Бұл болса идемиссу деген май. Бұл сапат аябай жакшы май, бұл чисто японский. Бешке 30-ы. Бұны құйып жүргендер білет. Оригинал туғандар мына. Азыр мынанысы жоқ, границадан киргизип алган. Через ушул растаможка кылат да, мына оригинал көрдүңүздөр. Бул эч кандай Кыргызстандан кытайский контрабанда эмес, бул таза фирмадан келген. Границадан документалный өткөн майлар ушундай болот. Бул болсо 5.40 мына. 5.40'dan bir çıkarayın. Atğanlar bu 5.40. Bağlar 3000 somdan, bu 4 litre 3000 som, 4 litre 3000 som. Aybay жақшы майлар. Bular azыр aksiyaмен келип калды, ошон үчүн 3000 сом, тугандар атак 3200'den. Ал бул сапар биринчи жаңы эле келгенге бир сыра акция жарыя кылгандан алып калдык. Aksiyaмен келип калды, ошого арзаныраак сатабыз. Aksiyası to'xtagandan keyin бағалары 3000 сомдан болады. 3200 сомдан болады. Bundan sırtkar dilene Toyota'lar var, Petronas'lar var, Lukoil'lar var. Толтыра майлар бар тугандар. Майдын түрү бар. Барлык майлар оригинал. Антифристер бар. Андай майда чидалар бар, моторга керектүү нерселер, салон тазалаганга, мотор жуганга, чернитель, карыптар, мотор жуган химиялар, грузовой машиналарга майлар бар. Келеріңіздер, соң биздин адрес Карабалта, Новониколаевка айылы. Замена масла Магнит. TikToктон жана Инстаграмдан замена масла Карабалта деп жазсаңыздар чыгат биздин сайттар.